ulinyamanza kabisa ni kama, lakini hauna conscience ya kimutu kuona gisi tulikuwa tunachinjwa, gisi tuko tunachinjwa mpaka leo. Ni sababu tu majeshi hawezi ingia katika mambo ya politiki, lakini kweli kabisa majeshi hivi huko wanakusikia kweli, wanajua mambo ambayo mliwafanyizia wakati mko wakubwa. Sio mambo mazuri kabisa Joseph. Lakini hatuko tunakubembeleza, ndio maana tunaenda ku point yetu ya pili. Wengine watafata ile diskuru yako na wataisikia. Na point yetu ya pili inaenda kujiuliza kwa nini maizine ya Rwanda inaanza kuwa inasogea yote na kuja ngambo za Bukavu na Goma. Ndiyo, hiyo ni politiki ama strategia ya nchi ya mwingine, lakini sababu hawatuachie pepo, wanaendelea kutusumbua vile vile, na njoo wanafanya hiyo mambo yao ya kuleta izine pale Rwanda, pale Changugu na ngambo za Changugu, pia na ngambo za Muhanga, sababu pale Muhanga ni karibu na Goma. Muhanga ni karibu na Goma, na wanajua kama tukitia hapa sima yetu itakuwa mzuri, na sima yetu itanunuliwa na watu wa Kongo, na wakati inanunuliwa na watu wa Kongo, shie tutakuwa tunawaprofite, na kweli sababu sisi wenyewe tunaifanya hivyo, na kitu yenyewe wanaendelea kufanya ni kitu wanaua sasa kwetu, wanaleta mavita kwetu kusudi shie tusifanye sima yetu ya Goma. Sasa inalomba wewe kama vile mzalendo kuwa informe, usikie uzalendo na uone mambo kama wale wa jirani kuchangana na watu ambao tunakuwa ndani kama vile wakina ambao wanachangana nao, tutawajua tu polepole hii siku. Sababu wanaanza kujulikana leo, walikuwa wanajificha, lakini tulikuwa tunajua, lakini tunawaacha. Wanafanya vile kusudi shie tusikuwe na ekonomia mzuri, ndio maana wanatusumbua tu vile. Kipindi chetu kilikuwa kipindi cha uzalendo na wazalendo. Basi uweze kujua siku zote kama wewe mwenyewe haujajilibere, utakuwa ni mateso kweli, ni mateso kwa we na kwa uzao wako. Ndio maana kipindi hiki chetu kinakuwa kia kuwafungua na kuambia, kuwaonesha nyinyi wazalendo au sisi wazalendo wa miaka 25 ya kuwa information mingi tunapaswa zijua, tunapaswa zifuatilia, na tunapaswa piganisha siku kwa siku. Tusiende kwa wale ambao wanakuwa kabisa ni